Hello everyone. Kakak yang terlalu kamu tamunya nih. Ini video kita Thanksgiving take video sih. Kamu ke ani channel already 1K subscriber crossing lah. Almost 1100 kata. Abang bagai ani YouTube family ni joto member chongna joto subscriber ongna pipeline hambai 1K subscriber kamani per day beranai siapa monetize mani ya bola YouTube থেকে যে পুইলা রাং বানাই আরাং বাজে সঙ্গে পার্টি খেলে নাই চিকেন মুকুnya আপনি কটনো খেলে নাই আমি বলি সমান সিমাইলে beda kriteria tunggu monetize mon pore pun rang mana nih minimum $100 nih rang kanan nih abon ya kalau nasi nih bank orang transfer orang buy account orang abo that means approximately at least 7 to 8,000 rang orang nih nago abon ya kalau nih abo bank transfer orang terus orang transfer withdrawal kayaknya nek kita kayaknya chicken mikon kasih program kayaknya ya bawa program by jadi program bawa kerja nggak ngai aku bahas program narakan yang next video nungai kai narak waktu kasih posternya mangke ang bahas korsa YouTube blogger ang kabay YouTuber ang aku pictures na masalah accidental iseng ko amti kuno planning tangwani ya by YouTube channel ko ngai by YouTube blogger ngai amti kuno planning tas tangwani ya but suddenly yani korsa kissing ani nogo phaiya ani nogo phaimani ya gulo mobile phone ko cha disram ko area no phone harin nokor thane cha video shoot khaile kya abon simeno YouTube channel bo ba YouTube channel je blogger ni je journey abon jangda manik lagya dora video na di ba phone simi to bahai ke YouTube blogger ang ka ba YouTube channel sam ka ba jangka Orang ani kok sama ni pura, orang video nice. Asal kok, macam-macam sih kok selesai. Besar ibu bondu kok kere. Sini Bisramganj, tiga railway station kok. Tangan ni tiga bukawa, right side sini Bukung Barak, takut koroksa. Restoran kulaka, ini restoran bumungka, kau nanti norok. Feb 26 Restaurant Cafe. Phungai sini bagi nok pangsokไปคนนอกพังซึกตงโกไหนก็ซึ่งนอกพังซึกก็ถอยเนี่ยที่จะไปไหนตบBisramganjมันปุยลังนะมาเกี่ยวกับไฮไฟบาสึกไฮจีนรีสอร์ทบ้างที่กุตุงซ้ำหันไหลหันล็อกจังจักมันเนี่ยlocation ka Bisramganj bazar ni yang Sunamura road thangtani Don Bosco school lai thik railway station ni bukawa narang ngaji narang ngasuk jangai rok motamoti kaham no khaikya actually orang si restaurant puna musung mane by any means dia korok tahu dari jangka, narap kali bedi, semua hasil samurok besar, jeng try kini len bahaya kehamlah kami ada.
Bai ma tong osla nangar phai tabo. How do you feel? Jaga to belai kaham. Lain bakal khola kena matang paketa. Side view rok bai mne sini bisang won railway station ni. Side views kaham na yang ekdom duno side dige na rabal bagan rang naithok tongo. Population kom bai jaga belai poriskar nang tongo. Kuno damage ro joya ko. Belan peaceful jaga he na. In future to mai bur tong ano. Finally sang Bisang Mondo railway station Tata bai bai hingga sang tabo bazar phasing au khongo bazar thangai railway department ni quarter rok fully asuk salunya khoba borok dari kota khorsa khornai Derazak pana sungu narak maya noko hang komuni tongo. Oh, si asal poinnya. Derazak pun narik boya hai kuli nai. Kenapa nunggu man kena? Yang bagi konsep YouTube blogger kah? Suddenly, bagi accidentally na YouTube blogger mak lagi aja. Pihak bantuan tik sekolah ni musuh macam mana sih? Kalau dokter jadi party, kayaknya musuh ke, bagi apa? Celebration kayaknya musuh ke bah? Use kebang ke kali di, ane channel recommend kali di, refer kaji. Dokter ni rang kebang aja, rang mana party kayaknya mana? Jadi bah, itu yang bagi asal mau, contohnya hamba.